Oras mau bata gunuk. Selamat hari Minggu bata kuria na dong igare jawon sonai homa age na i rumah. Paima ibu kak kita kebaktian ta iberi aname kesempatan hubata marsaat teduh. Mandoding kita umbani buku Haleluya nomor 400 siapuluonom ayat sada tambah 2. Riap mahita jongjong. Ibagas gorani na bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondina pasing, sito palangit pakon tanoh-on. Amen. Pagi jang ma ulunima, ale sagala horbangan, tarakat mahanima, ale labah na basa iya. Ase masuk rajani hamuliaon in. Ise manani rajani hamuliaon in ma Jahoba nagogo anjaha puang lima. Jahoba puang lima ipar porangan. Ganuk arido in rosi taun hutau. Ganuk arido in rosi taun hutau. Siono
Ham Tuhan na bata, Bapa paridop ni uhur, bagal niin holong ni atemu, ay ipabotoh kon ham do rusiamu huban nami, marhitay na ibagah kon ham paroh ni si paluhain. Nalahosalpo do langit pa kon tano, rosi guluh nami huntanoon. Tapi holong muin lang marnasalpu huban nami. Naroh do use Yesus Kristus hu tongah-tongah nami, anjah maningun jong-jong doha nami, ilobe-lobe ni hotak paruhuman magira. Jong-jong maham bani tupuan nami on, ase tong-tong jaga anjah puhoha nami, managam ari paroh ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Martonggo hanami hubamu, jalo hamma tonggo nami on. Amen. Hundul makuria. Mandoding isoita umbani buku Haleluya nomor 20 sia ayat sada 2 tambah 4. mahita jongjong. Martonggo mahita sopot kon hita madosata hubani Tuhan naibata.
Ham Tuhan nebata Bapa nami pargogo nasotarimbang sito palangit pakon tanah on. Nasusi doham janah paridop ni uhur bagal. Lang namin talup hanami rohu lobemu halani buhay ni dosa nami. Ay gati doha nami lang martinger ni uhur hubamu. Agepe do maiya taon hamban nami. Ase pita ham hasanay bata nami. Ulang marnay bata nalegan. Tapi gati tumang dolang iya percaya hanami ham. Marhite na martenger nyur hanami bani nalegan. Halani aido asero hanami hulubemu masopot kon dosa pakon palanggaron nami. Holong maatemu say marpangulaki maurmu mangidahan nami. Sasap hamma dosa nami anjaha patotap hamma haporsayawan nami apa tenger nyur nami hubamu. Rohanami mangindo ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus, Tuhan jana sihopkop hanami. Tangar anjaha haporsai hitama hatani nebata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Agepe gerger dosa nima songon bunga ni dapdap, lopak do bahenonku ay songon salju. Agepe gerger songon hiu hasumba, putih do bahenonku songon kapas. Ibagas holong ni naibata, domma isasap haganup dosata. Halani ay, pataridah kon hitama tanda-tanda ni perguluhon na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Amen. Hundul makuria. Mandoding usita umbani buku haleluya 100 nomor 140 sia ayat sada pakon tolu. Karaya Mama
tani nebata na tersurat bani Lukas 3 ayat 7 dasku bani 10 parambilanon ni si Yohanes pandidi. Jadi ia tahun ma bani halak na mabuhay ay na roh padidihon diri ni hubani na siyam ginoparni ulok ise do na mangajar hon bani na siyam boy na siyam malua humbani ringis na siol roh in parbuah kon na siyam mabuah tandani na do mubah uhur ulang das ia tahun na siyam ibagas uhur na siyam si Abraham do bapa nami ay huhatahon ma bani na siyam terjadi hon na ibatado anak ni si Abraham humbani batuon domma tapay halak bani urat ni hayu si robohon do sagala hayu naso madeyar parbuah ni anjaha si gijikonon do hubagas apuy jadi isukun na mabuhay ay ma iya ahama si bahenon nami nini ma mambalosi sidea ise na marbaju dua ibere masada bani naso marbaju anjahana marna si panganon pe sonay ma ibahen roh do age si jalosohey padidihon dirini nini sidea ma guru ahado si bahenon nami jadi ihatahon ma bani sidea ulang matunggu na siyam lobi humbani nani aturhon bani na siyam dihud do tentra roh manukunsi iya hanami ahado si bahenon nami jadi ibalosi ma ulang masusahi anjaha ulang madalan kon na siyam odoh-odoh age bani ise hasonang kon na siyam ma gaji na siyam halani ibagas na paimay mahon do bangsa ay anjaha ganup sedia sukun-sukun uhur ni ibagas pasal si Yohanes atap iya do Kristus ay ini si Yohanes ma mambolosi sedia haganup ahu do tongon mandidihon na siyam banibah tapi narodo si gogohan humbakku anjaha mananggali tali ni si patuni pe seng talup ahu didihonon ni ma bani na siyam tondi na pasing pakon apuy bani tangan ni do pamurpuran anjaha pabursihon ni ma pardogean ni patupon ni ma omey husopon ni tapi tutungon ni do anggo lamlam ni kubagas apuy na soramilo amen martuah do na manangar hata ni nebata anjaha na marimbagas konsi amen. Mandoding kita use umbani buku haleluya nomor 380 sada ayat sada pakon 2.
hita jongjong. Saksion hita ma ha porsaya untain songon na sinaksioni haganup halak na porsaya bani sabta noon. Au porsaya bani naibata bapa pargogo na sotarimbang na manupalangit pakon tanoon. Au porsaya bani Yesus Kristus anak ni nebata na sasadain Indo Tuhanta na tinbukon ni si Maria sangga nape haliapan. Marhiti ito dinapasing na manaron na parngit bani panorang si Pontius Latus iparsilangkon mati anjaha itanom turun honogoritoru mulak manggolo humbani na mati bani ari patuluhon. Naik ke surga anjaha undul isiamuni na bata bapa pargogo na sotarimbangin. Kunjay mea mulak magira lau mengumi halak na manggolo pakon na dok mati. Au persaya bani tondi na passing bani kuria persadaan nama passing in persaurani segala nama passing in bani hasasapan ni dosa bani perponi akula pakon bani hagoluhan na sadukah ni dukahni. Amin. Hundul makuria. Salam bata ganupan, selamat Advent, petuluhun bata panorangon. Ya, songon na somal, dongdo dibagi bata amplop persembahan khusus pembangunan. Ase ibagas tonggo hita memberi di dalam ketulusan. Anggo mantan eporusta ongga mambain pantun ikan teri ikan tenggiri semakin memberi semakin diberkati. Adong do nama komenon ay makail gak dihita lang di dalam ketulusan lo. Lang si pancing-pancingon asibere Tuhan sono kubayan tidak. Tuhan tetap memberikan berkat yang berkelimpahan kepada kita. Jadi aido nagabe oncolata memberi, kita yakini semakin diberkati Tuhan. Aina humbani Tuhan do oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Ubena siam keluarga na hinaulongan ni urnami na irumah pe. Buido ipasubi na siam tene untuk persembahan khusus pembangunan anggota puholi ipadas usehubani panitia. Aima onjolanta. Selinari kita diberi Tuhan alani ado asibu kita memberi. Sekali lagi dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Termulialah nama Tuhan melalui sumbangsih yang tulus dari kita semua. Martonggo mahita. Makasih Tuhan bani pasupasuna pinondesmu banami. Berlipat ganda berkat Tuhan buat kami. Songon bah namar julak doai itahui roh usena bayu. Aido tenger dur nami, aido kaporseo nami. Halagi nahumba mudo haganupan nadong ban nami pe. Asip ipasubih kanami pe nagabe persembahan khusus di dalam ketulusan hanami badi sumbangan pembangunan di gerejamu ijon ujur nahum banguduin
alaniai pas-pasu amma na ipatupuhan nami on jana tengeruhon nami gulmado haganubani dopni jana torsa pembangunan di gereja nami rumahmu nama pasingon hamba ali Tuhan nagabe batar-batar ban nami ibagas saganupan lawan nami marpas-pasuham dong limbuah niai aido na ipasobih kanami untuk pembangunan di rumah panombahan hubahmu agida hinaholongan di nami na irumah pe tong marsoraham Tuhan mengetuk hati kami sehingga kami di dalam ketulusan marsi bere-bere hubamu ali Tuhan halani hidup pokon holong niatemu natar sulur na ijolohan ayu bagas gulu nami. Terima kasih ma biar nilai yang umma menghidupi nami tontong. Amin. Sonari patupu itama. Mandoning kita use umban di buku Haleluya nomor 252 ayat 1 tambah 2. Solo la
dasma panorangni marhasaksian. Asehubata pagorini kuria anggodong namar saksi iberi hanami panorang. Pengalaman iman humbani pagurini kuria anjaha iujungi ibagas tonggo. Mandoding mahita. Mandoding kita use ben haleluya 310 ayat sada pakon 2. Ting-ting Huria GKP Cengkareng, Minggu 12 Desember 2020 sada. Paduiton, duit na masuk minggu on bahatni 21.130.000. Keterangan paduiton boy dahita bani rembahan ting-ting, sai pasu-pasu de batama duit naro sonain nama meresi. Berita, anak lahir pada hari Selasa 7 Desember 2021 telah lahir anak perempuan dalam keluarga Bapak Yusak Iola Franco Purba, Ibu Sarah Aryani Saragi Sidauruk. Puji Tuhan, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kembang Artar. Kembang harta minggu ini disumbangkan oleh orang tua yang melaksanakan baptisan kudus
pada hari Minggu 5 Desember 2022 sada. Aksi Natal GKPS Cengkareng. Untuk aksi kasih Natal GKPS Cengkareng tahun 2022 sada telah terkumpul dana sebanyak Rp14.750.000 dan akan segera dipersiapkan oleh panitia untuk didistribusikan pada Rabu 22 Desember 2021 sada. Pemberitahuan, setiap pelaksanaan ibadah wajib mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah kita. Berikutnya, selama ibadah berlangsung diharapkan menonaktifkan HP masing-masing. Tolong diikuti pemberitahuan dari GKPS. Rencana kegiatan Selasa 14 Desember 2021 akan diadakan latihan vokal grup dan kor seksi Bapak GKPS Cengkareng masuk pukul 19.30 setengah 8. Diharapkan seluruh anggota seksi Bapak hadir dan berpartisipasi dalam rangka Natal gabungan seksi Bapak dan seksi Inang. Kamis 16 Desember 2021 sada, latihan kor gabungan seksi Inang dan seksi Bapak untuk persiapan Natal gabungan. Sabtu 18 Desember 2021 sada, pesta Natal gabungan seksi Inang Pakuan seksi Bapak masuk pukul 5 sore. Berikutnya, Minggu 19 Desember 2021 sada, itu Minggu Advent keempat masuk pukul siang. Lalu Minggu tanggal 19 Desember 2021 sada, pesta Natal seksi remaja masuk pukul 4 sore. Berikutnya Jumat 24 Desember ibadah malam Natal masuk pukul 7 malam. Lalu berikutnya Sabtu 25 Desember 2021 sada, ibadah Natal umum masuk pukul siang waktu Indonesia Barat. Berikutnya Minggu 26 Desember 2021 sada adalah pesta Natal yang kedua sekaligus ulang tahun seksi Nama Poso masuk pukul 9 malam. 9 pagi alat. Jumat 30 Desember 2021 sada pertonggoan ujung tahun masuk pukul 7 malam. Sabtu 1 Januari 2022 ibadah tahun baru masuk pukul siang waktu Indonesia Barat. Petugas ibadah Boy Ida Hita Bani Ting Ting WA Group GKPS Cengkareng. Saudara Ting Ting Batas Sadayon Ting Ting Sekapni Boy Ida Hita Bani Ting Ting di WA Group GKPS Cengkareng. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang boleh kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu sepanjang 1 minggu yang kami lalui. Dan Tuhan kami mengucap syukur di mana pada hari ini Tuhan memberikan cuaca yang baik sehingga kami bisa berkumpul, memuji dan mendengarkan firman-Mu melalui puji-pujian baik di gereja ini maupun di dalam kebaktian live streaming di rumah. Bapak, terima kasih juga atas kesehatan yang diberikan kepada kami, pelayan-pelayan-Mu yang bertugas pada hari ini, sehingga pelayan-Mu bertugas dengan baik dan akan kami selesaikan dalam keadaan baik juga Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, Kau tahu semua rencana-rencana kegiatan-kegiatan kami, sampai dengan tanggal 1 Januari, kiranya Tuhan yang memberkati, mengkuduskan sehingga rencana ini berjalan dengan baik, tanpa ada hal apapun Tuhan. Begitu juga dengan pelayan-pelayan yang bertugas, sampai tanggal Sabtu 1 Januari 2022, mampukan kami Tuhan,
pelayan-pelayanmu supaya bertugas untuk melayani jemaatmu dan terkhusus kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, pendeta kami, yang akan memberikan firman-Mu yang hidup. Kiranya kosongkan hati kami Bapa, pikiran kami, supaya firman yang kami terima dari hamba-Mu bisa masuk ke dalam hati kami Tuhan, supaya kami bisa membawa itu menjadi kemenangan kami, sehingga kami ke gereja tidak membawa dengan kekosongan, tapi Tuhan kami akan pulang dari rumah Tuhan Yesus dengan penuh hikmat dari firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami kurang sempurna. Kiranya Tuhan Yesus yang menyempurnakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Paima ijalohita tani Tuhan, marhite ambilan daripada seni panditata. Mandoding kita umbani buku Haleluya nomor 370 ayat 1 tambah 2. Sadai te bagas tonggo marulup-ulup doa nami tontong ali Tuhan mendalani ari-ari ni gulu nami alani setia doam makasumani roh maham sir-sir doa nami menjaloham jana sir-sir doa nami mangajamkon pangurupionmu bani ganup lahuan nami termulia maham Tuhan hamdo na ia jamkon nami tontong bani ganup lahuan nami. Terima kasih ma bani diar nilayakmu ibagas Kristus Yesus. Amin. Bapak inang agi sama nama poso ambilata umbani Spania bindu tolu ayat 14 Daskubani 20. Spania bindu tolu 14 Daskubani 20. Agena siam na hinaulongan ni hurnami nomor kebaktian i rumah nabasahon irik-irik na siam marulupuluk mahu aliburusion
marsurak ma ali Israel, marmalas ni hurmaho anjah marmegah-megah humbani go ni hurmu ali buru Jerusalem. Domma ipadaw Jahoba uhum naropakho, domma isiapkon musuhmu, rajane Israel ay majahoba, iya do itonga-tongahmu, sengbe habiaranmu hamaguan. Bani are ay hatahonon ni halak mabani Jerusalem, ulang homa biar ale Sion, ulang palopas tangan mulambin galek. Jahubane batamu do itonga-tongahmu, puang lima sibere hamonangan, marpangulake do uhurni marholong ni uhurbam, malas tumang do uhurni mangidako anjaha marulup-ulup. Songon bani ari parjupangan, pada honku do humbani parmaraan, humbam parmaraan, anja pawalangon kudo habadoron naman dondoniho. Tonggorma bani ponorang ay marlulu maahu bani na mangudukudoho, tapi paluhon kodo na mekatekat, anja patupuan kuma na merap, anja pobon kuma habadoron ni sidia gabi puji-pujian apa sangapon isap tanoon. Bani ponorang ay bonon kuma hanima mulak hutanoh nima, bani panorang ay patut-putupon kumahanima, ay bahinon kumahanima tarbarita, anja marsangap itong atongan isagala bangsa na itanoon, sangka hupasuang hadungan nima ilobe ni panonggor nima nini Jahoba. Kita sambut merhiti doding nomor 10. Hatamu ali Tuhanku. Apostol sunai keluarga Nabi na beribadah di rumah. Adong terbasau postingan natuari sada nini sonon. Sekali-sekali kita perlu juga jatuh supaya kita tahu siapa yang menolong dan siapa yang bertepuk tangan. Selinari sekali-sekali kita perlu jatuh supaya kita tahu siapa yang menolong dan siapa yang bertepuk tangan. Jadi bahat ma komen, ada komen sudah jatuh ditimpa tangga pula. Adong homa komen dum mamadabu ijom bay andar ijul lakok kasoma koma majangin atene tetunggu hala Kristen madabu hasoman kita tolong agi pedong sipata jongjong ko si hutugu ni tene aku hala Kristen na itu garis sipilibigu pina yang gomadabu hasoman itu guru aha magoranon
Domma badabu hasoman ijo bay andar ijo lakok kuma. Majangin. Dok may humbata dene. Dok maay. Domma dorun idoruni use. Nasubut on sonon masituasi ni bangsa Israel. Na terbuang ay sanggapan orang ni Spania. Madurun, menderita, mengarusi dia, kurleh, tiada semangat. Roh masorani Tuhan, omanokanai suara yang menyemangati. Aci, unggodo sebutai agi bani ambilan ike KPS TV bulan November na lewat. Kebenaran nas dikutip dari Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tapi patah semangat membuat tulang kering. Tapi minggu tamak tahun marmalas ni rumah kita ai itong-atong tadunay bata ay duni ambilanon on mana itaur konsepania ku bani bangsa ay bani na madurun na menderita si dia na patah semangat sehingga muncul semangat baru. Maraluling ma seruan marmalas ni hurma. Adong don ako menho masonon. Dom masonon menderita diri mangharu diri hurle maborit. Ya tahu kam dope marmalas ni hur nah perjadi niai. Itu dari segi kacamata hajol maun. Tapi humbani kacamata iman, kita boleh bersuka cita sepedi apapun yang kita hadapi. Terpuruk bangsaon, halan di dosa ni si dia memang. Aidu si goran malu lakulakan do uhur ni batama gida bangsa ni. Meringis ia token, dup ni. Ya holongi mausi aima taur-taur bani bangsa marmalas di hurma sampai 4 kali sebut bani saplo baton lagi ubasa marulup-ulup ma ada ali burusio marsurak-surak ma marmalas di hurma mermegah-megah. Ada si sebut Paulus marmalas di rumah siam tontong ibagas Tuhanim. Ang ibagas Tuhan langadong nangalut. Di dalam Tuhan kita boleh bersuka cita selalu. Anggo di luar Tuhan aoma nasusah itu. Haladis bangsa on sopat dom mandau ko banitu. Kalau kita baca bindu 2 awalnya bindu 3 ini juga dom mamalembang si dia. Tuhan maka tahun bursikma. Wah, kan papa duai. Tapi holong do sehurni aidu sesuru Sefania manaurkon malas di hurai. Anggo bagas Tuhan, anggo itong-atong do Tuhan, kita boleh bersuka cita. Aido ambilan nabodari Natal di Lamsia, Naomi, seksi bapa, seksi inang saresot cililitan. Sarerot cililitan, sarerot cempaka putih. Kebenaran menduding kanami ipindosi dia pendita pengenjelna emeritus. Duding nami 1000 bintang 1000 lilin dinyalakan.
Ya, disebut ijai bahasa marhiti pertubuhan di Kristus. Ada semangat baru. Marhiti pertubuhan di Kristus permahan ai tong do permahan sidias do kosi tubuh Kristus, tapi ada semangat baru. Nai mahubani bangsa on. Nahurleh kinan muncul mas semangat alani taur-taur. Elang patuk mamaramalas niur. Elangi itong bedu sata. Langi itong bedu sanisidia. Elang patuk mamaramalas niur. Iyon dingi do sidia songon puang 5 na menjaga. Haleluya 450. Jauh penjaga na guguh. Dok ay na patuluhon. Ito nga tongata do. Ito nga tonga ni maduahon ini. Ulang bimabiar. Ulang gubir. Kita kan unahinarkan itu Tuhan. Kalau kita lihat pertubuhan di Kristus Yesus. Pema lahir Kristus udah menolak. Lang siat bejon. Rumah dalikan emeyananmu. Tapi do kosi tubuh Kristus. Aun menelami kita 110 tahun GKPS Injil di Simalungun gabi roh mahata makataon ketida di dahon tondok maham Tuhan irumahan namion. Gujia kan langsiat nini. Marian maham Tuhan irumahan namion. Hamma namang gonggomihan nami irumah namion arian borngin. Ay mausi. Ay do. Gati dong ay stiker atape na isulam parinangon ilokot kon iding-ding rumah. Berkatilah rumah ini Tuhan siang dan malam. Kadus duartian nyai. Irumahon maham Tuhan arian borongin. Nukan sebut paringis tu Tuhan. Tapi marulakulakan dukur di bani halak na marhamu bahon. Halani memang maha pengampun tu Tuhan ai. Sir-sir masal puon dosa tak. Ngapain kita gaduh pernah hindarkan Tuhan. Sepania artini naibata mangondingi. Naibata mangondingi. Tuhan melindungi orang yang mewartakan berita sukacita. Hubani isepyai. Nokad doding takanay do. Sir-sir ang mengambilan kon. Iyon dingi Tuhan do kita. Au mula-mula pandita au tahun 77 tapi 77 mau ditahbis jadi pendeta 70 tahun dinas ipe ingat lepor hangeron donok kanau salut sedo dingonda ambilam madani ini. Terima kasih saya diingatkan era dulu Pak Ima tua ma sedih umur di Haminang. Ya. Oh. Pitu usia. Ma. Ia tas kubeham pitu tahun. Pitu 72 be. Ham pitu usia be kan. Lanjut be. Yang disebut pitu usia be. Lanjut. Ayo kan nang. 72 mak, 72 be, kan lanjut terus. Iya. Jadi mula-mula pendita au, serodo hadi-hadi makka tahun. Ay madang kui huta-huta hoy tempat kon jaga. Jagaun. Ya, ulang sembarangan minum kopi. Ini. Mahuaga ni.
Au siduna patual-tual hon lahir magudangi siatar doa. I tempat kuna pikar huraya laku boti jaraya. Langong gemerdalai. Hal ini sembuh ni orang tua. Ada nih. Jadi margoran uti-uti yang lang kuar usiai. Yang gue mangisok doho bahan sigaret mu dua bungkus. Sada bam, sada betamu. Masih. Rado dah. Ibek kasoman ini. Ayah aku madon niku. Nalami batongon. Adong dosa da kuria izia lang pala huba duga kuria ija ai. Martong godolobe baru bagi idahan. Masih sonai niku. Oli kita cerita padita. Ini di porohangerai. Masih. Duko siya salo semangat cerita ma. Das dong na memilih tiko ni zin. Memilih tiko na. Ay ma. Sonari lang adong kabiar be. Dom mamarian Kristus baku bani simbol bani kurian itu Tuhan lang adong be piltik-piltik no kanayay. Mana malas ni hurma. Jadi ondo sepania Tuhan mengondingi. Jihu perdiate ma langa dong obe pedita nama te hona rasum kan. Pitik-pitik nok kanayai. Langa dong. Memben semangat membendiri mengidangi. Jadi sebut ma pengalaman ni no mention sepania. Halani kita do sepania sonari yang dipanggil Tuhan, disuruh Tuhan untuk mewartakan berita sukacita malas diurai. No mention. Magigi do halak batak mangidah si boter mata. Amese sebelum no mention ibunuh doleman munsen isayat ipangan. Roh no mention use. Magigi do idilo mea bani sada hukulan. Memberi ceramah apa ini penghulu di hutan adong direncanani lau membunuh no mensen merhiderasun. Salusi holi ceramah ni makan bersama ma. Jadi si panganon do mesir-sir imeja. Tapi ini besi panganon dumma iya. Langadong ope sianida panorang iya tene. Tapi sejenis sianida ma. Sanggah lau mengunjungi ceramah ma no bensen. Melupat ma pananggak. Harusnya macam pananggak kan. Baliang. Melupat ma baliang. Terdugi si masih panganonon mambur ipangan baliangon tok kini di pangan baliangon mati baliangon. Jadi ini sejarah ai itulah cara Tuhan mengundingi sepania, mengundingi no mensen yang mewartakan berita sukacita. Ai mamalas niu yondingi do hitau. Isi pehalani lam kita pandita, lam kita penginjil situa sama. Haganup hitaon idilo gabe sepania masa kini patugah kon malas tiur hubani hasoman. Asil lepak do anggo halaniau mangaro hasoman. Lepak betul. Halaniau maramalas tiur mahasoman. Halani guluku, halani persaku. Maruli mahasoman bani malas niur. Jangan terbeban. Asidong dotong namar sahab tong ay persahab ni sianuai mangaruh wakab nini. Doh ay umbata. Romban ini sada inang cerita Yahubani inang naligan seperti buan barari Kamis au malas dulu.
persa ni para mereka ibahan ini lapot doya mersahap tambah umur ini tedong doh pakai balikan niai masih segeti ipausi permain ubani simatuan ina buru tanggal 27 ni ado marambilan ni John tentang Saul pakondau tene amana orang sikam barbar jadi pabalik kita gabi membarbar sikam mahida ngamalas nihur ulang mangharo namin hasoman halanis farsahap diri temar malas dia ombana usubuno kanai berita sukacita na onde subaku na onde subata langsoh singgan bata maningon dikembangkan ay masih dong use hata nama katahon sukacita itu akan berlipat ganda kalau dibagikan malas dihurai lambin ganda doai anggo ibagi ay masih dong istilah sukacitaku, sukacitamu, sukacita kita bersama. Lang sirik, lang iri diri mangida hasoman marmalas nihur. Sukses kasoman, puji Tuhan. Aidoge. Ang sabari memang langsung naik. Jadi au onggado mengidangi daerah pertanian. Jadi daerah pertanian on sudah tumang nama goran ngerumpi meranai lang sopat. Ay berangkat 7 batong onom. Mulak jam 7. Masih pertongkuan jam 10 masuk. Alai mulak jam 7 hubah dope maridi mardahan mangan jam 10 masuk mulak matong 12. Ase anggo ire soton langa dong pertandangan ijon borongin. Ibe kanai memang kesimpulan pokoknya data burusina aga i rumah eta mertandang huja mertandang arian tonga-tonga apa mana mertandang huja hujuma. Kira-kira ngopi masih dia kan? Tonga-tonga apa kan ngopi mai kan? Ibu lihat nabi mah gorengan. Ang gijia 5.000 gorengan mabahat. Ay bukan nami hujuma. Mula kunju mau seboratan. Buah pedita kolin ini, buah tomatin ini. Iya. Sido na lamak song sugu no kana sido na lamak kail hanami dani. Padi taon buon ma ni. Ay ma ase onggi hutaon anggo masida la sina ni hasoman irohi doai. Songon na masida la sina muai ba. Aw la sina kujenges do ondo hubain tambar ni pestisida ini. Halani memang anggurup dehardu la sina ay haganupan hasil menumpuk harga penai. Ada kebersamaan. Jadi au onggaduau dalam tanda petik konglomerat kentang. Selitulu bulan panen kantang doha nami. 6 ton per triwulan. Gabi kesaksian buat ni porhanger nami. Enok kalang dong kesaksian. Traktor mai samping rumah pendeta, samping gereja, onom rate. Tindo-tindo mah nami hun jendela, hun dapur. Ya jenges ni internet anone. Langong gaman colam sakul. Traktor pedua halihon tinggal manuan mitor
ikirim mahu rumah bibit kentang 6.000 batang. Syaratnya kan 1.000 batang. Ailoban nasyam do jumain nasedong juma nasyam nini. Ya sudah nintene. Ase adong ijon per 1.000 doluk. Ise angkolai per 1.000 lawan doai. Oleh ku per 1.000 lawan on lang na patugah-tugah kon te patugah kon mak. Au pendita resort isian taropat na masuk si dia. Iya. Jadi anggoi daerah pertanian ijai 6 ton kantang tak 5 tahun kami ijai. Tahun ke-6 lau lipat gandaun ma 10.000. Asa 10 ton. Si dia do rohuju mangalok toke. Sen ni duit ni itiga. Harusnya tahu konglomerat. Bekon na siya mas sekali panen 6 ton. Ligan do pekol, ligan buncis. Ay mang jadi persyai. Ubasir sama 10.000 bibit. Sebulan nari lomar suan ma mitro ma SK pindah ke Siantar 4 Siantar. Merlumba ma pagori di Korea. Bakku ma bibit mui penditaan ini. Sarasi do. Ini. Siatar mahanami 2 bulan siatar lama nami rumah di bapak pakuan inang siatar doge bapak inang komplek GKPS ay sistem GKPS ya songonaro hani mabiah ay madah ropa ay agak ini lang dong boras nami be dukusi siatar lang dong boras sanggay huta mangirimi dohan ima. Itulah situasi. Aima situasi. Tapi dong dotong malas nihur. Lelang nama katawat siat taropat bukan cantik tidak. Isiat taropat ma auma satu-satu nih pendeta resort yang pertama-tama sekali punya motor baru. Meriah ma adong 5 halak, 4 kalak. Jual motor mi pendita. Kereta, jual kereta mi. Apa kyo ku serbelawan. Ubah sulung, jual ma. Bere duit ni hubakku. Ini disada halak. Lang pala ubah tuga koran ni. Ujual ma, hubere ma. Patar di buah mau showroom. Pilih mana ini? Jonong au. Jonong tersonggot ke memilih. Pro ya. Masih bingung apa dita nini nawat kalakon. Bingung mabe. Memilih motor baru. Tak siap lu sada. Saut mahubuan Honda Grand Cup patar nih terhubung ke terpusat yo ganup longang per ke terpusat yuk nih banyak cara Tuhan mau menolong Spania anggu duit kudu lang dong, motor danga-danga do, kareta danga-danga do iboli, bani panorang sanggah iraya bayu au, das kuraya usang, pe martupu ma keluarga paranak, pakok keluarga paboru, banyak kona siamai, puji Tuhan, das irabung merah, Roma sada halak, belajar nyetir maham peditah,
nyetir. Motor kareta pulang terpulih nyetir ini mah gua doang. Tapi oke lah niku. HP ini betul keluar sama SK ku. Pindah ke resort Cililitan. Dong mobil dinas. Utung do. Jadi badu cara. Adong do tang terpikir. Lang mungkin tiada mustahil. Tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Mana malas niur tontong. Anggudum ma itu ngatung-ngata Tuhan. Langadong nalang mungkin. Wiranto pekan ido diingkot doai kan. Bagi Tuhan tiada yang tak mungkin, tiada yang mustahil. Tokondo. Tapi geti omma komen-komen aja geti maka tahu nah kadua marbalas diur sono penderitaan. Bahkan dulu nama ketahun man malas diur mahulia agudom masonon. Marmalas diur mau anggudom masonon. Anggudom magok artaku, apakah arta jaminan malas diur? Halani bahat do dong do ijida kita marhite nagok arta use gabi marhoru. Mike Tyson kabar ni Mike Tyson sekali melayang tinju ni M. Itu lu rondero kan 30 M. Kawin kubani bintang film Robin Gibbons. Bintang film terkenal homa. Iba tupu duit ni. Wah. Mogok mersini tadikon idalanin. Tapi 8 bulan do pernikahan disedia sirang. Jadi bukan itu jaminan. Lang makatahun lang perluai. Tuhan tak makatahun ni John. Anggodom matukan itong atong ata. Malas bawur. Itu pasti. Marmalas diur matoha ma Tuhan marianan itong atong ata. Ayo Immanuel ay kan. Tuhan itong atong ata. Ay mesti dong do rumah sakit Immanuel di Bandung. Dong do sekolah Immanuel. Dong do toko buku Immanuel. Tahun 72 pas sangga sekolah do nami proklamasi peristiwa Malari. Pembakaran proyek Senen. Di Jakarta proyek Senen dopet toko paling besar terbakar. Ada satu toko tidak terbakar. Nah, expose depan orang ya. Goran di toko on Immanuel. Wah. Nei bagas pelang mangua. Adong do gereja Immanuel. Ay mana begal. Di Jakarta Pusatan. Adong do nomor koran Immanuel. Nebata hasamata. Ay majaminan ibere agehu bani bangsa ay agehu bani hita gadupan panorang on. Immanuel. Ay do nasil pesta on tabani pesta Natal tene. Ay matopik minggu tabani panorangon. Jadi mari kita bersukacita selalu. Dan mari berbagi sukacita. Salinari sukacita itu akan berlipat ganda kalau dibagikan. Berbagi kita. Berbagi sukacita, berbagi pengalaman, berbagi malas tiur ibagas guluhon. Maria marulupuluk manini. Maria marulupuluk permahanai, permahan yang tidak dipandang pada waktunya. Langboyon gabi saksi orang termarginal, terpinggirkan, tapi melalui kelahiran Kristus terangkat maharkat ni si dia.
Ayo bani sijia do barita pertubuh di Kristus in. Ibaritahun perlu be. Ulang mabiar ini tane. Jadi nai do ma adu sisubu no kanai. Dom madabu, dom madurun, dom mahurle tapi Roma Tuhan menunggu dia use adu sia tahun. Nasaduka nion dilecehkan. Tapi karena kasih dia Tuhan mereka akan diangkat harkatnya. Terbarita ma anjahamar sangap itu ngatungan segala bangsa ini. Napopat kon bui marmalas ni ursi dia. Ipa ulak na merap ai ipa tupu. Tadi yang terpuruk dipulihkan na merap ai ipa tupu dukus tupu ipa ulak usehu hutani hubonani pasogit. Ai masuk ke cita. Atene. Jadi kebenaran aku membuat seremon ambilan tanggal 24 malam Tuhan mempersatukan jemaat Tuhan yang merap. Aima orang gereja. Aima hitaon. Jana Kristus do kepala gereja. Dan untuk ke depan bani pardoni Kristus padua halihon. Ipa tupu mana porsayai isa da hutan ajenges. Aima Jerusalem na baru. Ija aima hita mar ulup-ulup. Marmalas nihur. Langdong be ijai tangis, langdong be ai ilu tene. Alaniai sukacita dari Tuhan. Marian mabata dan mari kita bagi sukacita itu kepada orang lain. Ibagas Tuhan buido kita marmalas niwur tontong. Alaniai ubata keduk na hinargani Tuhan agi orang tua nami keluarga na irumah. Mari kita jalani hidup ini dengan mengandalkan Tuhan. Selamat bersukacita. Tuhan memberkati. Sambut kita Mose mari jadi doding. Dan dan dan. Tuluh-ratus 32. Matamu oleh Tuhan undusmu Al-Quran Al-Mana Matamu Terima kasih mat Tuhan bani sisimu benami tongon ma perholongan tidak tersulur doa lang ipaturut kam mangarohan nami songon bangsa ai yang terpuruk madurun lu jasidia hurleh tapi merhiti sisimu tubuh semangat baru besi dia asyamarahamu bahon nadopin itadikon ham gemi mulak usisi dia merahat yang heran hubamu sunai doa nami Tuhan hanamion pegatido alpa
Gatido huma lupa nami marterima kasih. Ay mahagalikon nami Tuhan. Tapi alani parholong ati doham si semuai paingat kon pagulpahok kanami. Ase tetap nami mangusagakon pangurupion mo. Terima kasih Tuhan. Ipakeham doha nami ganupan. Mewartakan berita sukacita sebagai sepania masa kini. Iyon dingiham doa nami. Aido tenger di hur nami Tuhan. Lau patuga-tugakon hidadir nilayakmu hubani asoman nami naligan. Asidihut asiriap hanami marmalas nihur ilube-lubemu. Agi bani minggu-minggu at peton. Bani nasiul pestahonon nami. Pertunya anakmu Yesus Kristus si palua kanami. Ibagas ibadah nami on itonggo kanami do. Na hinaholongan di hur nami. Na ibagas perawatan pemulihan di rumah. Agi narawak jalan pe. Situa Emeritus Jamansen Sumbayak. Bapak Ramlan Saragi. Bapak Ferdinand Apoh Saragi. Bintang Neo sila lagi, Inak Annaria Burumunte, Nyonja Jaulin Sumbayak Bursipa Utar, Bapak Helensius Purba, Bapak Dennis Sutapea, Bapak John Predi Damani, Inang Holilim Purba, Inang Situa Johanna Damera Purba, Situa Emeritus Sabarudin Purba, Bapak Nasib Lingga, Situa calon samas alam sasaragi inangnya Situa Rudi Proyen Sinaga Purba. Ibu tokam do aham morganina burik nisidia janah mamas hamba ditambar si panganon na konsumsi sidia makoron hamalumon hamdo panambari na gugu parhidianmu dokter paramedis ageni tambarin surani hurnami sehat maganuk na inaulongan ni hurnami on asiriap kanami tontong marmalas yuhur memuji pasapukam agi merite ibadah nami Tuhan do panambari na gugu ubamuhan nami marondos siseham sidia Tuhan asi tontong politik marsi joloban kubani hatamuin alaniai gabe margugos semangat mana hinaholongan di hurnami on Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Aido ni muali Tuhan tongon doai alani dokter pegatido makatahon marmalas ni hurma ugur mulani na burit Aido nini hanamis balungun anggo domma diar uhurai tukon boima urah malum segala naborit yang duso kanami hubamu ham Jesus panambari na gugu tunggu kanami duhuma namar ulang tahun alani pertambahan umur ya apok kanami silayak-layak mudo marhiti penramotion asik diingat kanami marterima kasih ubamu bani malas dihuruni na hinaholongan dihur nami ay sisada malas dihur doa nami itonggo kanami na hinaholongan dihur nami na marulang tahun kelahiran Randa Natalia Saragi Rio Harinata Sinaga Situa Emeritus Risma Sidabutar Lisnawati Rianita Sipayung Riana Sinaga, Situa Posman Turnip, Dorti Haryanja, Bangga Segala, Desiana Situa Purmanis, Michael Ricardo Sitio, Alarma Sianipar. Tuhan, malas niur sidia, malas niur nami ruk duai, ase pertambahan umuron, makoron malas niur bani naina olongan niur namion. Tambah malas niuhur, tambah kesehatan, tambah humas semangat nami, lau manaksion ham Yesus Tuhan, ibagas perkuluhon nami,
ondo si terima kasih konon nami hubamu ali Tuhan ibagas pandramotion muganup na hinaholongan ni ur namion. Nah humali Tuhan ulang tahun pernikahan Juni Diarmanson Saragi Leni Siska Hasibuan. Hamduna pasadahon na hinaholongan ni ur nami. Alaniai hasadanon berkesinambungan terus. Marikite holong na humbamu. Lambi marbagal holongmu itonga-tongani keluargaon. Lambi marbagal holongmu ma itonga-tonga nami. Agi ibagas naman depakon situasi pandemi onpe. Tarida dua Tuhan. Bani sikap ni gerejamu mengurupi hasoman nabi. Marikite naman bere tupak sembako peai pakunalikan-likan. Aima hatari dahani asadaw nami hinorhon ni holong niat yang uban nami. Tuhan peduli kepada kami dan kami juga sangat peduli akan sesama kami. Buyon mardalan terus halani holong na humbamu. On sunus nami Tuhan jana hatamu nadop isi sehokam huban nami. Buanun nami main, haguluh konokon nami main. Asi tontong hanami oleh Tuhan, marmalas ni hurman dalani gulu on, halani ham Yesus i tongah-tongah nami tontong. Terpuji maham Tuhan. Amin. Paima iyon sok kita kalangata tanah hita lebih hatan ini batana kaya benjolan batalo manggalang ay menatar surat bahani sada kronika 10 ayat 20 bere mabani jahuba hamuliaon di Korani buon magalangan anjaro panasiam hulubedi sombah majahuba marpakian nama pasing sonari on sok kita ma galangata.
mahita mengunduskan galangat tahu bani Tuhan nebata. Ham Tuhan nebata Bapa nami, parder layak jalan unjah kuban nami. Terima kasih mahatonon nami hubamu. Ale tontong di pasu-pasuham gulu nami. Dom me hasamaniham hanami jani pasu-pasuham horjanami das kubani sadario. Sonari bagas malasni rodo hanami mengunduskan buani horja dadup pinas pasumuin gabe galangan hatarima kasiun pakon puji-pujian nami hubamu. On pese jaloham magalangan nami on ben hasangapon di koramu jana mamben lambin marhataridahan harajaonmu di dunia on. Ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jaloham matongko nami on. Amin hunduskan bani Yesus. Senapapasik makoran sero maharajaonmu sesaat maharosun rumui naguri tongahon songon ni naguri atas beri hamba bandami sadarion haguluhan ari-ari sasaptam madusa nami sohon panasap nami bani dusa ni asoman namar dusa no pakanami ulang hanai wobeham uparlajuan paluakam mahanami kumbani pangago. Manasiam jana tetap manasiam ulang mubah-ubah anjalan bin surung ma ibagas horjani Tuhanin ay buto nasiam sido na soya halo jaon nasiam ibagas Tuhanin jaloham ma pasu-pasu kumbani Tuhan tanay bata ipasu-pasu anjay parurot Tuhan na bata maham isundang kuntuan ni batama buhini hubam jana maiduk mahurni magida hidup pak kuntuan ni batama buhini hubamu jane pasorap madamedi hubani tonduimu amin. Paila mulak kita mendoring kita umbani haleluya paratus sia ayat cadap pakon 2 tiki mendoringon ase ubatan nomor tugas
Jongjong mai lobion asi isalami kuryata